Vanui gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin jingka pha Thuphon meini sim somle ko monday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti kuki national front KNF in aki phu do naw kum som thum le get thin na rising day kin gon cho zani meini sim som le get ni kho chon KNF mina kiloi khom zo sin rising day kin gon anamangu vi achi sa meini sim som le get sangkhat jako som gele sagi kum chon aum talo milun zaum ta pu nelun kuki national front hi muloi wang kho a nam sunga hausa upa milun chengse phapep to gamle go neilo mi chot phale mi noya ium naw chuchi hen kol kha surtham din pilhing ta le punata in an phut do vetin kuki national front KNFN hon rising day Thuphon abol naw chun an phung do ve kuki te atum be aki vai pu na dinga political settlement a hi lo le political status khat tundo ding lungput a hi nei naw chung hin tu chan gein organization in ama ho ideology hi akichi pi zom jingen ni kho khating le lungtu mol so ding kinem pumin ha sana tampi ki mai tu pi jingen chuchi ideology ho chu akichi pi zom jinge tin KNFN hon phong do v sele nampi lungtu mol so na dinga nam sipai zo sin gun chu ta apan ala zom jing na ding min jong KNFN hon tep na zong na bol v Federal Council of Three tiakimin wo ho Kuki Reformation Forum KREF hole World Kuki Zo Intellectual Council WKZIC ho sele Kuki Youth Forum KYF tiakimin wo hon pu pauza khu buite chunga FIR ki bulkum cho revoke bol na ding ka tha hi na ding in demand an bol ve pu pauza khu buite mat hi na dinga complaint an pilut cho naw ba sayam kiti ning thokung khomi khaden Imphal Police Station a complaint an pilu da hin sele Republican Party of India RPI ethawle women wing ho 108 imatia kimin wohon SP Imphal West singa complaint an pilu do hi Manpur State Home Department hon namkhat kuki ho chunga dalemol ata uwa Meilhei hon kuki te chunga thupalo seiwa gale tol kun do sabe na dinga thu sei ho Manipur Police so aki head mo sa jingwe tin thi mo chanuwin Meilhei ho kuki te thagam na dinga Thuphon bol ho sule athu sei ho zo siu chu Federal Council of Treaty akimin wohon Suchi thu sei hole thu sei do ho cho kichi te in hin ta do vi Henberin singin achi sa December ni simli sangi le somni le ni khu chon kukite chunga gal ka bolding hitin an phong do in chule Henberin singin gal bola pang a hi na ama ta in an kipon do na audio clip chung changa Supreme Court a case achi la jing lai ta hitin jong Federal Council of Treaty akimin wo hon an phong do vin chule promote singin kukite thagam ning thu sei ho Chukile kokomi hon kukite thagam na ding thu sei ho le Govindas kun thozamin kukite sugam na dinga thu sei ho chukile arambai tingol lamkai pa korongan ba khuman kitipan kukite thagam na dinga thu sei ho zo si cho kichi selin Federal Council of Treaty akimin wo hon en so da uvi pu pauza khop guite chunga FIR ki bul khom chu kukilam kai ho su thim na dinga ki bol hi ji chon chuchi FIR chu ka tha hi hen tin dimanan bolvin chule government in Kukite le Meilhei ho chunga ki bangta adan mol ho achil ha sa ning win dimana bol win chukile kukite thagam na dinga Thuphon an bol ho Meilhei ho achunga kimin pha Henberin sing le aram biting ol leader korongan ma khoman pan a Meilhei ho sutubangi na Thuphon bol ho zo si cho dan lung zuya government in got na piu hentin Federal Council of Treaty akimin wo hon nge na zong na bol vi National Investigation Agency NIA hon Meilhei pasal kum somni lekhat velmi khat ngale tolan sata apan anala khat cho Kerala gam sunga kunin agaman do taw vi chuchi Meitei terrorist pacho Amin Rajkumar mai paksana akitin achi sa Friday ni kho ni thalam niran nga vela anamat o hitai ama pacho Kerala state sunga housekeeping staff apan laita agamat do hi chuchi Meitei terrorist pacho Imphal kopia cheng hin National Investigation Agency NIA hon part sota akona maddo hin na dinga pan ahin la hitan na ahin maddo zo ha ma mu hi kiti hama pa chu National Investigation Agency hon Aadhaar card le angonga te tu akona identify na bolwa an head do wa maddo wan hi National Investigation Agency NIA hon chuchi Meitei terrorist pa kon chun sim thu fake passport khat jong amanda ovin chuchi fake passport mangcha a ama pa chun gamdanga chiding an god hidanin jong ki seye Chuchi Meitei terrorist pacho thamasa sunga Kerala state sunga hotel muna tongdinga an kalsung de man hi
สุเลทุโซกิมุขัดจุนเสนะกูกินปีติงโนบอลสป็อกส์เพอร์ซอนผู้ทางมิลินมาเตสอนอบดงงมาเตชัว National Investigation Agency NIA ฮอนมิโซรัมกำส่งงูปามุนาคูนินอันมันดอวินงูปาคูนาไอซอลโซนอันผู้ดอหิดานินซงกิเซยผู้ทางมิลินมาเตนิพิสุขิลอันเนีย NIA ฮอนอามัดฮัมกิจิตาเฮดฮิปอนสุเลผู้ทางมิลินมาเตอคิมัดนาออฟฟิเชียลตากิเซนซงปอนahin la social media la a pu thang million mate ki mat na chungchang thu ho cho hatin ong ki the thang tan nena ye ho akona pu thang million mate amat naw chungchang thu ho jong official ta phun do mu ding om poi pu pauza ko guite FIR ki bul khom na chungchanga committee on tribal unity Cotu in jong press statement khat hin so da uvin pamos anaw thu ho phung do vin Meilhei ho di a promote sing koron ma khuman MP sana jaw bale tapta holoin kukite do na le kukite sugam na dinga thupo na bol hole tapta kitipan kukilen kiti la tam ta sa na chunga government in limsa lo hilin ko yuvin government in Meilhei ho apan pinaw chunga committee on tribal unity in promosa naw thu ho phongdo vi government of India le state authority hon hagang thepe na political dialogue asop lo yuwa ki ho to na num sa chu achi zompi na diuvin Cotu in ngen zong na bolovin kinop to na num sa ho na samoa hitia hi ekikoi sot chana boina ho su sang bezo che ding chule mi pi ho public sentiment zong kung do jing ding hitin committee on tribal unity in phongdo vin chule tule to huinun dan hin thil phalo ta hin thutte ding ino metin zong committee on tribal unity in phongdo vi pu pauza ko buite ma do ding government in en good te wa hile government in nam khat pan pitum anei naule thuadi atan ding thuadi achi hla sa ding agul lo wo hi dan phut che na khat hidinga hitin zong committee on tribal unity in phongdo vin pu pauza ko buite ki matja thil phalo ong so do a hile government in monazo se ki po dingo hitin committee on tribal unity in phongdo vi chule akil bartia vikas parisad honjong press statement khat in so do vin pu pauza ko buite chunga FIR cho withdraw ball hi hen tin demand an ball vin chule kukite thatgam hole akusung ho halha pi ho kukite chunga thagum su a melseta an chatlo ho zo si cho government in mandau helang chutawang mi phalo ho chunga government in dan nuzuin got na sangta piu hen tin jong akhil bartia adivasi vikas parisad hon dimanan boluvi Manipur police on Thuphon hin boluvin pu pauza ko buite in siroi lili chungchanga public statement api nungchun kuki nam sunga Meilhei ho Gihna Thuphon bol organization khatle milam khat social media la ho ong thang kitan chuchi Meilhei ho chunga Gihna ki bol cho Manipur police on serious ta in akilain chuchi chungchanga khulchil na akinei jinglai ta hitin Manipur police on hin phongda uvi kukizo village volunteer eastern zone hon Meilhei ho chunga Gihna bol cho kuki CSO dang khanin thet pe po vetia su thingna an bol sawi tai tin jong Manipur police on phongda uvi Meilhei ho chunga Gihna bol ho kiloi khom ho cho ata jong hilodanin phongda uvin chule chuchi chungchang thu ho akhul chilna nei ne ding chun Manipur Police Cyber Crime Police Station na case register ki boltan chutia Gihna bol ho cho maddo te hina dinga panasata kila hitin Manipur Police on hin phongdo taw vi Siroi Lili Festival la pangding ho Meilhei ho ven bit na dingen security phaten aki koyen chule senior officer hon security review bol jing vetin jong Manipur Police on phongdo vi kuki chapa kharin Meilhei ho Gihna bol na video clip cho Meilhei ho na satain na the thang vin chuchi video clip cho isulin ta hin so do ki taw vi ama pa chun Meilhei ho Siroi Lili Festival mangdinga kalsung ho damle bit a kinung le loading ni hiwetia Gihna na bol hi chule kloi khom na tha khat kuki zolen protection command ti akimin vo hon jong press release khat hin so do vin phalna beya kuki te gam sunga hunglut Meilhei ho cho kuki te chona hunglut hiwetia kilading na sata kakimai tu pidingo hitin Gihna hin bol taw vi ukrul zot na dinga kukite gam sunga hungwa lut ki go Meilhei ho cho khagam sung ho wa hunglut dio kapal po vetin jong chuchi kiloi khom na ho chun hin phongdo taw vi Siroi Lili Festival chu kilomta le chamdilin man hian lang ahin la Meilhei hon kagam sung ho hin chot lut daw hen tin phongdo vi thu so i chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin ni ko pha